Merhabalar dostlar. Bugün Real Valladolid'le olduğum komandadan oyuncu olma seriyana devam edirik dostlar. Ayda saçma mahalle uşaqlarına girdim. Real Valladolid. Villarreal oynuyoruz. Villarreal'dan Alex Baena var. Və 3-1 məğlub edirik. Alex Baena yazım. Baena yazdım. Alex Baena. La kardeşler, Baena. Senin de 24 yaş var. $60 milyon. Geldi. Mükemmel bir heyetimiz var. La Liga'dan toplamışıq. Və dostlar, istəsəniz bunun Premier Liga versiyası da gələ bilər. Yogos Posney nədir? Orada. Kim olabilir? Ristarder. Yani bu heyet Real Madrid ile dirəşə bilər. Yes, geldi. Yağış yağırdı, bugün dersə getmədim, keyfdəyim. Baena. Darder. Davay. Sociedad'dan oyunsa Allah bilir. Son derece Moleiro vurdu. Alex Remiro. Agüero. Hamari Traoré. Kylian, ¿se puede remontar? Sí.